Sira fatin na maka Gunung Tabor bele hari Lukas pasal 9 bele na ba iane maka Jesus onia sekolah nanti saya sabe fone odi alaf sao no fatin be mak Jesus na fila ngaromah nesa lor matang i wahira ni sekolah ti Pedro no sir kadera kodak der mai sirare Jesus ni oini na bila oh iya Jesus ni sorin los no lima los karuk ia profeta Moses namos profeta Elia i Pedro dia senai se akara kau halot tena ida ba nai ba Moses no ba Elia ya ba be wahira ikolia dane de repente kalau taka sir hutu o sir tabos sekolah sir tabos de repente sir rona lia na dia ida nema kauni wa mane ne be au hiliona rona bania ya ida nema fating ne nema Jesus na fila o transfiguração português de transfiguração bahasa dia transfigurasi espero kata ia fatin ne mai beta halor sang ite de ni moris tu maroma transforma ite transforma ita sai ini atan sai ini uan atu ita bele lao ina roma ni lara te sai masih masai na roma bai au halor sang ba mi hotu ne bemak hari ono video ni biar ba maroma transforma imi ide de moris atu sai maroma maroma fo bensa bai mi hotu